Gutwika munini wa RAIS gwa Profesa KITHURE Kîndikî ntubonekete kwithira bweteri kwa miaka 2 na ndi ntukiri karobira bingi byawe bya kwariria mwingi na gikana gwa kiuga ati kagita kamwe gakinya na kwithira na kiatho gikinene nja kwawe. Samugeshima ari na ntonkuruke Rwaria rwa mbere rwa kuga ati Profesa Abraham KITHURE Kîndikî akaja gutwika munini wa RAIS rwarirwe mwankani wa 2015 nura ari munini wa RAIS wakagita ku William Ruto kirindi unga yago ntere cha marimanti bare amwe na ura ari RAIS Uhuru Kenyatta ara Ruto augire ati akirwa giti kia urais munini wake ari Kîndikî nyuma ya Uhuru kurikia gipindi giake kia biri kuma akothura mairigitini gya useneta mwankani wa 2017 Kîndikî nare akugita itua atari muchoki nyuma ati atiruga makairigitini kugia useneta akiaria kiathoni ya kunyuithia MUUMA gavana wa Bairi wa kaunti no Muthomi Njuki nyuma yake guchinda giti kia ugavana gipindi kia mbere kiatho kira kiaruthiritwe kienini kia michetho ya Kathwana tariki 18 mweri wa 8 mwaka wa 2017 Kîndikî natangachire gutigira giti ku mubunge wa gicigo kia Mara Kareke Mbiuki kinyawegwa Kareke atarwirira giti kunyumani. Nipongeze wale wajumbe ambao wamechaguliwa katika kaunti yetu, Mheshimiwa Patrick Munene, Mheshimiwa Jiji Burgara, Mheshimiwa Beatrice Kala na Mheshimiwa Kareke Mbiuki ambaye ni seneta wa Tharaka-Nithi 2022. Unajua tumefanya vizuri mheshimiwa. Wanaume ni kujitetea. Wanaume ni nini? Sikaikatia tangaza namba ya seneta 2022. Hapo ukia tangaza waunge pia seneta kimeenda. Au wengine kujitafutia hiyo kitibili. Kirintu meri yake Kîndikî nathire mbere gutangacha kioneki giake akuigwa ari mutetheria wa William Ruto urakagita ku ari munini wa RAIS kiri rugendo rwo uchwa giti kia urais mwanka wa 2022. Kîndikî augite ati rugendo ruru rwake na Ruto guchwa giti kia urais rwabanganiritwe kwambirwa muchemanio ni ura athuganiritie kuthokia antu wa guchokia nkatho muchi wake ntereche mukothima muchemanio ra wabangiritwe gwitiwa na atongoria bonthe bakiama kia Jubilee ario rais wa kagita ku Uhuru Kenyatta. Manogu muchemanio jo utatwikika nuntu baitomi birabyo mbakuthuganirwa ikumira mpatho irachiumire ogo gati karais Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto. Kiri gipindi kionthe ya cha mwanka wa 2022 akariba kaunti ya Tharaka-Nithi bagwetanagiria Kîndikî na kururira giti kia ugavana akarurukia gitini muchore wake wa gumbereni gavana Muthomi Njuki untubura amwe na ugu Kîndikî wewengwa ataro abugweta na kanywa gake ende akionanagia kuingira akariba thimbere na kurwaria. Huyu mungwana si anatosha tufanye kazi katika kiwango ya kitaifa. Kuthungira gati ka mubango jo wa Kîndikî na Ruto kwa ura arari munini wa RAIS Rigathi Gachagua na kuigwa nwe atwikire mutetheria wa Ruto kithurano kia mwanka wa 2022 kurionekana indi ta gutira wa kiroto ya Kîndikî na mianka 2 arende muthia kiroto iki kiujurite nyuma yake kuoroto itini iki kia munini wa RAIS na muthia kunyuithwa MUUMA nyuma ya nthigithanio ya koti. KITHURE Kîndikî do swear that I will always truly
that I will always truly and diligently serve the people of Kenya and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President. So help me God. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.